Nalhe urut katro magang anu masaya. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Hai Pelnyan. Ya tak duit deh. Ini ada tu. Udah masuk. Ban. Nyo makcik, mak nak lebih ke lemang nyo. Lebih tak kena makcik. Hai anak tu repot-repot dah hai na. Pandai lah repot makcik. Yo situ 3 orang tak kena. Tengoklah abang anak galang walam ke? Hai pani temewo. Kedua ton ke hana ibu ya tahu mak. Kamu dajak blosi peng hana yang kulen ngoji sakit demai deh. Tiba nanti mana lu deh. Hai yang kenyan bangka. Sabar mak hai. Tengok gua. Pasti gua. Kadang-kadang anak kata kilom kan? Coba mantau ile. Ya makcik, kita lagi ile. Coba ikan lu. Hai oh ke. Hai makasih banyak na boh. Ya. Boleh makcik ba? Nalhe urut katro magang anu masayang mantang di bawah hati sang sidi. Wow, banyak leh. Teh. Mana gimana cara orang kampung? Ini mudah sampai tu kira tu dah orang kampung. Tahu mak lagi go. Kadang mak melemah di mata dia. Lantar. Mak megang. Lam lempoh gak merabe-rabe. Hai dengar aku pak balik meng. Kamu dagun matang keung. Nang kok bileh bunuh di rumah. Matang-matang keung kau mak megang. Si kilo aku beloi deh mno. Nyo aku menjak rendang. Matang-matang keung. Nyempak baku nah, dagu baku ju. Hai nyo yang nak kemudahan. Anu ulun di rantau. Hai lain nyo na anu ulun kan kemudah ke basyut. Nyan ke, ne anak guyujak lah mantau, guyujak baji padahal ini lempah tak ada kerja gampungnya. Lempu je ke bubut. Gepe guyujak ke deh. Li anak pi tabah, mak megang leh anak tingat ke mak. Tiron tanya. Anu ideh lang pantau. Kadang jika kaya, anak tingat le ke mak di hino. Mak laleng pula pingku hino, merabe-rabe dalam poh gop laleng ngomong limeng. Kakak ada apa menulun kenyak rendang si le.
ko dari jauh mak. Kita mau nang masih. Kayak ko dari jauh mak. Lu kayak tahu mak. Memang dah boleh ni bang. Benar pula kepeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Nyok banjar. Nyok dah karut anan pa. Penginan surat-surat segala surainan. Tak waktu nyok pa baca uji motor ni. Kau sedot dah. Nalhe urut katro magas anu masayang mandang hijau hati sang sedih wate mabayang anu badan hati sang sedih wate mabayang anu badan. Pakon mantah nun makah? Memang dah bapak oh. Ku jak malah pun no. Ku aki yang tinggi. Memang dah no ya, ku cak you. Oh benar. Ente kah hai pak minta? Kau kan ucap budak tanyong bama ya nasi tepat. Di mana pak lengkap pak? Lengkap peng ni. Nonya dari mana? Asal kampung ni. Nong kampung di Alubili. Mak, ku kerja ini. Nyo jangan mau kampung sih. Nah, dah nak rezeki di mana tu? Oh lagi kan? Oh nyo dah bicu rezeki lah. Anak apa pak? Be, kelas bantu. Be, Nyo umur mereka wajib bantu pun aku cakap di kampung ni. Aku mak. Kapaknya lu dah pak. Nyo nama kan. Aku cakap di umur tu. Kadang mobil mak dia kampung. Ini mengganti dah pak. Oh kan. Ini macam ada dua di kampung lah. Kan. Semua ada manfaat. Aku menang bapak jangan tu. Kapak. Nalhe urut katro magang anu masayang mandang di Jawa hati sang sedih wate mabayang anu badan rindu di dekat hati sang sedih wate mabayang anu badan rindu di dekat gata merantau anu sayang dak juri Tak kusangka begitu cepat kau pergi dariku.